Yeah ma comrades mhlambe kubalekile ukuthi comrades uKen nawe ngikubonge ukuveza nje ukuthi akukhala amanye ama province kuphela nathi la eKZN la eMoses Mabhida sibeke leyo nkinga efana naleyo. Comrades asazi comrades, siyadumala nje, kuyadumaza nje comrades, kuyadumaza. Yazi asibonanga ngisho umuntu okade ehamba ebheka ukuthi kona izikhungo zivuliwe kwenzeke njani, besizenzela thina ngokuziclusterisha thina ngokwazi ukuthi kufanele kwenzeke njani, ngokwazi ukuthi ama comrades akuma VDs abone ukuthi naku sikhona, silithwale lelo cala lokulamba kwama comrades, silithwale icala lokungabi nama voters roll, silithwale icala lokungabi nama party agent form, silithwala icala lokungabi nazikipa nagazibe natafula kwazituli. Hayi comrades, ngeke indlela esikhuluma ngayo la ingenxa yokuthi sifuna isolution, sifuna unobhala azi ukuthi sifuna isolution. Le region sikhande kanzima, sithathe emkhontweni, sithatha umkhonto, sithatha ku-ANC. Asikwazi ke comrades ukuthi singabuka kwenzeka i-disaster enje. Hayi yenzekile i-disaster comrades, yenzekile i-disaster. Uma kwenzeka lokhu nge-registration sithi kuzoba njani ngomhla ka-4 comrades? Hayi ngeke, ayikho inhlangano engazi ukuthi mangabe sekufike isikhathi sama campaigns sidedela ama resources, ama t-shirts, amaduku, lutho. Hayi ngeke comrades. Ma comrade undosi lo mhlambe ma comrade umuntu nje akakabonge nakuma video umuntu akawahamba nezinto azibonile, sikhulume ngezinto nje umuntu azibonile ukuthi cha ubaba uZuma kube wayazi wayengekayivule i-organization, ukube wayazi ukuthi asikakalungi, ukube wayazi ukuthi lento yokuthi sithandizwe ayikho kuthina. I think i-revolution esiyidinga njengamanje ileyo Jacinta nophakela umphakathi nongizwe, ngoba kubukeka le politiki ongathi hayi iyona ongathi sibhayisisa kakhulu ngoba isuke ihluphe ivana ibe nama-position sithi mase sinama-position sisuffocate-ane sodwa and siprotect-ane, siprotecte ngisho ama-leaders noma ebheda siwa-protect, ngoba kunezinto efanele kwesinye isikhathi siyibize isithi spade singathi spade ibhiki. Cha, niyabona-ke it's a disgrace into esiyibonile yokuthi kuyiwa kuma-registration u-2021 i-organization ayisihlelelanga lutho. Labantu they can't even feel i-pain esake sayizwa ngo-2024 kodwa siyenza ngo-2024 sijabule ngoba sasazi ukuthi imali ayikazi ibe khona kwi-organization. Imali eqedwe ngama-by-elections angazi ukuthi imalini, imali esemaphaketheni ama-comrade angiyazi ukuthi imalini akade run ama-by-elections. Yonke leyo mali ayikazi iqoqo kodwa banawo ama-fact ukuthi kwenzakalini or evidence ukuthi kwenzakalini. Ayikazi leyo mali landwa kodwa sibona kuqalwa ngasemsileni kwenziwa izinto, kodwa kuye kwabantu recently abaqoqode imali ze-organization bayiqeda. Namhlanje ama-comrade sekufunakala phinde futhi akhiphe imali yawo emaphaketheni and sishaye ihlombe ngalowo. Zamani ma-comrade, zamani ma-comrade, bazama ini ama-comrade isimo sinje, i-economy inje, kunabantu abadinelwe imindeni yabo ngisho iy'ngane zabo mabezwa ngomkhonto ukuthi abafe. Namhlanje labo bantu futhi kufunala baphinde bakhiphe imali kodwa organization inayo imali. Ngempela kwenzeka kanjani?
imali ekhishwa IEC ishoniphi imali o64 million ekhishwa IEC u7 million ophele within 2 days ushoniphi lo 21 million ozophuma manje wona uzoshonaphi yabona ama-comrade umhlazana nama ukufunda i-organization kuyonilekelela ekutheni abantu banilalele and ngeke simlekelele upresident mangabe izinto izobonakala ngathi zihamba kahle zingahambi kahle ngoba I can tell you wonke lo msebenzi niwenzayo noma esawenza uwela ezandleni zokuthi labantu bafuna ama-office ayikho into abayifunayo if behluleka ukunikeza amagazibo ukuthenga ama-post agcwala imigaqo eyiqobo nicabanga ukuthi mase bephethe imali yomasipala bawukwenza njani nophinde nikhale nithi hayi bafakwa yini mina ngeke ngize ngikhale ngoba ngosho ngithi nganitshela ngonitshela nje ngithi nganitshela kuyimanje asinayo thina uhead of election utholakele Dlamini owakhetho sibona uSG yenza umsebenzi ka-head of elections kuyena owenza yonke into anibuzi futhi uhead of elections ushonephi ngoba phela uyawuholela le msebenzi nizithulele nje ngoba aniboni ukuthi why amehlo ethe nje kulama elections kusuka uSG ngala nayophuca umuntu umsebenzi wakhe kuningi okwenzeka kule organization okuzolungiswa yithi ukuthi si-resist ukwenza izinto ithina esizokwenza lokho ukuthi si-resist ukwenza izinto ukuze kubonakale ukuthi i-organization bayibulala ngenhloso uthe uMkhize mangimlalela usiphethe kwenye ividiyo wathi i-ANC ayiphumulile manicabanga ukuthi i-ANC noyiphuca amandla baphelelwe imisebenzi niyadlala sekubonakele-ke manje ukuthi benidlala lo msindo esinawo nje manje sesixabana nje sekwenzekani sesibanga umsindo iyasho ukuthi ibambe ngakho sesibabambela bebancane ngakhona so-ke asiyekeni mangabe silethe information kuthiwa le information ibulala i-organization ayikho information ebulala i-organization njengoba ngisho ngithi ngesikhathi sa-Floyd kwakujabula noma ubani makuphuma information kwangasho kuthiwa yayingaphumi information ngesikhathi samalengathengi yayiphuma information manje angazi lo unanhlanhlani lo unomvala ngimazi unanhlanhlani makukhulunywa ngezinto azenza kuthiwa ezibulala iqembu sikulento nje ile consultative meeting eyenziwa and engamtshela mina emandla ngathi musa lento kuyenza yenze ngenye indlela hayi ngale ndlela ofuna ukuyenza ngayo namhlanje sila kuxatshene emagroupini into engakazi ibona ikhona lensizwe eyafisha iVN la leyo 16 minute nansa lapha nisaphiniwe phezulu akuxatshene kuma-video emawadini kubi zonke lezi zinto zenziwe ngenhloso and mangabe nithi sizowela siwelele ngaphesheya nibe nethemba hayi ngibona ungathi ngiyayikhohlisa ama-comrade ngoba mhlambe nibuka ni-positive kakhulu nibuka le side labantu abathi asihambeni siyovota nibabona abantu abahlezi phansi abathi thina sisenze lutho because akuseyona i-revolution le akuseyona i-revolution noma ningathini siphumile ekutheni sikhulume nge-revolution lana kuququdwa nje imali qalwe phansi iququdwa imali njengesikhathi sa-Floyd akuseyona i-revolution le Comrade kunjani? Comrade kunjani? Umbono wakho muhle kakhulu but awuzusebenza lo mbono lo because the difference between you as a member of umkhonto wesizwe nabo is so huge. Babo honorable bona bangama dignitaries. When you are just a layman, umuntu nje wena, you are just an ordinary citizen. They don't recognize your status. Which when remember you are a hard worker. We step isabagibele bafika le phezulu laba bafika khona. Nami lapha ngikhona ngicasukile, ngicasulwa into eyi1. Mangabe isizulu awusazi
ngizokhuluma isikini kodwa isikini ngoba ngisazi uzongiphendula please ungiphendule yangicasula lento abayenzayo. We can't have members of parliament and legislation, member of legislation, and so on and so on and so on. You see, from the bangasinagi thina. We don't have tools. We don't have equipments. Just think of a stationery. Stationery. Asinama gazebo, asinama stretch tent, asina next. Imali yepetrol, imali yamadata or just to check with other comrades ukuthi kuhambeka kanjani ngale kwenye iVD. Asina next. Man. Labantu le strategies zabo lezi ngathi bathengiwe. Ingathi bathengiwe. Kahle omunye nomunye owazi ukuthi ku sub region yakho ku district yakhe kunomuntu lo muntu lo ufuza atshelwe ukuthi look here asizudlalwa yini nina asizudlalwa yini, because I'm telling you the majority of us are unemployed. We're taking our last money senza yonke lento le. You see, it seems as if they're sabotaging the whole organization the way benza ngakhona, and it's not so. They're not sabotaging, but they're just thrifty. Kidingame bangamela. You see, I'm not going to 1,000, 2,000 or 500 to just give it to your sub-region or, you see, your what? Your VD. Dlanza manglore kama gwitya kwa tsamalore kama English fair. But ba bereke ka tlala and all those things. Mara runa ntho ba re tsang yona runa re tlwaetse. That's why root claim mkhonto actually belongs to us. But ba bali mo fase mo. Because gore ba be go dimodimo kwa ke ka lebaka la rena. And those people, it seems as if they don't recognize us. And since they don't recognize us, are we going to democracy? Nthoya appointment ya in rehane. Jwalo. Enothanda ayithathe le voice note amayise kubaba. Lento democracy must be fuze si promote because sibonile democracy ayisebenzi but kunala isebenzela khona. Umuntu athi mina ngiappointe ubaba ngikhethwanga yibo ngiappointe ubaba ngikhethwanga yibo. That's why abangenandaba nathi. They don't have the love of the organization, those people. Mina ngizobe ngicasula. And mina kunamuntu honorable kubo bonke. Honorable uyi1 ubaba uNcamalala. Bonke ngikhathala ukuthi ubani, no one is honorable like him. Angikhathala ukuthi ubani. Hibakithi. Naba abantu bazosiphatha rough la. Khona manje bhekani kubanda kanjani. Siphumile siya all out. Mina nginomkhuhlane omunye awupholi umkhuhlane wakhona ulanda boma 6 weeks manje awupholi ngihambile ngaya kulamakhaza la ngisengicabanga nokuthenga imvubu mina manje once thenga imvubu once bakuthiwa honorable ngikufaka imvubu honorable ngikufaka imvubu how hayi aba bantu abahluphe sithenga izimvubu nje qha sithenga imvubu nje qha kuthiwe ngu-honorable lo simfaka imvubu ngu-honorable lo simfaka imvubu ngu-honorable sizawuphendula ekhotho futhi sizawuphendula ekhotho qha chi mina ngiphila nabantu engibaziyo la ukuthi akukho lapho bethatha khona akukho ngikhumbula omunye umama upheke istambu kwakhe senza ibathini i-Green Friday wapheka istambu kwakhe makapheka istambu kwakhe umama uza naso la esihlangene khona makufuze sidle abantu bathi hayi nomunye uthi hayi nomunye uthi hayi ngazibuza umbuzo ukuthi ingaba balambile laba bantu noma balambanga na ngahla
babona ukuthi ngiyadla nomama lo wadla ingcosana yalandela nayo yadla ngizama ukuthi lo mama lo azange aphatheke kahle wathi ngoba mina ayikho into enginayo kodwa lapha endlini bengiphethe amabhontshisi nesitambu ngabona ukuthi ngibaphekele abantu akwethu abakufuna ukudla kwami angazi babecabangani ngoba besijwayele ukuthi sihlanganise ama 5 rand ama 10 rand ama 5 rand ama 10 rand une 20 rand njalo njalo afaka kwathola ukuthi siyaphelelwa because evikini besitarget amalanga ay3 umsombuluko nolosithathu no Friday ngama weekend abantu bangaziyela la bayakhona so ngizama ukuthi ke gini umuntu oholayo umuntu intaka yemali uhluleka nje ukuthi akhiphe u200 nomunye akhiphe u200 nomunye akhiphe u200 nomunye akhiphe u200 kuthiwa nina sisikhwama silahlele esikhwameni ingaye esandleni somuntu akekho nje umuntu osinakile sengibazamile abanye ukubafonela abatholakala babamba ama calls wethu manje umuntu ongabamba ama calls wakho ufuna uthi bafowethu mfakeni imvubu lo futhi mabakubuza ukuthi umshayelana ukhuluma iqiniso ukuthi umshayelana ukuthi abasinakile angeke ube nabantu abasebenzayo day and night ukuthi basecure ispace sikhiphe abantu aba useless then nina ndlale ngalabo bantu labo bye ebakithi mina ngisumuntu othanda ukukhuluma into eziningi ngami ngithi mina but in my area where I live in my ward ngumuntu wokuqala it was on the 11th of 2024 January when I was with my wife sabeka itafula lapha sabeka izinto lapha sabeka ipika lapha leso speaker sasiqasha ngemali yethu yasendlini yami mali yabantwana bami samemezela ukuthi zana emkhontweni angithanda ukuzikhuluma lezi zinto ngizama ukuthi ke uma senza lokho bese kwenziswa uthando lwenhlangano ngiwashwa into eyi1 ke manje ngiwashwa into eyi1 uthando liyalincipha ngokuncipha lincishiswa ukuthi the majority of us here sicabanga ukuthi sisese ku political party akusi political party lesikuyo lento ngichaze kaningi this is not a political party lesikuyo it's not a political party it's a revolutionary party and isolo ku revolutionary party kanjalo asilwi nenyama silwa nemimoya we are fighting the spirits of the devil silwa nemimoya la so abanye abantu bona basaphethe leya nto leya setup yakwa politiki leya so that's why ubona izinto zethu is upside down baba ngokafeleletsa gore tshwantse ba ipolele dipi because ke ba etsa dipi batho indaba ukuthi uzothi singcole kaso singcoliswa abanye abantu sizoba west ukwenza izinto eziphuma endleleni than labantu laba esisuka kubo ngalesithi benza izinto eziphuma endleleni so abantu mababe careful modimo tla go fa ntho e ratang o inyakang you will be exposed because kudlalwa ngabantu manje and dinete tshwantse di tlhagele no dinete tshwantse di tlhagele re tlisitswe ke modimo mo lefatshe la ra tliswa ke botlhalenyana ba batho ba ba ileng go dikolong ba ba bolelang segoane
ena ra loyiwa rena a ona motho o re loileng gore tle mo mokhontong go ratile modimo wa rena e re phelang ka ena e re tshikinyang ka ena le malemana a rena a kgona go tlala-tlala mo melomong a rena go tswe lentswe di etsutswe ke modimo lentswe le se ka tlo nyatsa mantswe a rena ga re ntse re bolela so a re gana ga re yo mo kerekeng mo mara taba re nyatsana ka mogo re nyatsanang ka teng a re tlhompheng bo mme ba le bo sese ba a re tlhompheng bo abuti ba le bo ntate ba ba leng teng ka mo digroupong ka mo ra tlhomphiwa ko metseng ya rena malobanyana ne ke sa bala gore nna ke eng le eng le eng le eng ke everything from kukhokho ngukhokho mina manje ngumkhulu ngubaba ngumalume into eyiningi mina ngapha ngihlonishwa ngabantu engihlangane nje nabo voluntarily so ngoba ngithanda inhlangano abangihloniphi. I'm talking about these honorables. My comrade ke a le kgopela ka boikokobetso ga se rena bana ne ga se rena bana a ntse go dlalwa ka rena so ke le bolelela nnete re tlo re tshwere meeting so nna ka tshwara motho ka moloma re ka se believe in Commander Morning, you see mina inkinga enginayo my commanders ukuthi we are expected to win our elections with 2/3 majority. We are expected to produce numbers without any material given to us, without any support given to us. We are expected to take abantu from endaweni sibayise kuma-VD. We are supposed to make sure ukuthi sikhankasela umkhonto bese siyawina ama-election. But with what is happening right now, from national, provincial, regional to sub-regional, I don't see it happening. You see, the problem we are having is that into le yama-elections yayaziwa from last year. Structure collapsile and all that we understand. Why in the first place was it delayed ukuthi structure abekwe in place? Now sifike kule ndawo yokuthi sibhizi siyaregistara abantu siya-check-a abantu ukuthi bayavota abavoti yini bavotela kuphi kanjani asinikwanga ne-any material ukuthi sisebenze. Just imagine bakutshela bathi i-VD yenu i-ward yenu not i-VD i-ward niyothola only 3 t-shirts no mara yini zona lezo and we are expected to work miracles mara makukhona makufuneka abantu mabafuna ukudla imali abantu bayahamba bayoyenza bayo-authorize imali lephezulu bese bayazithatha lezo imali bazifake ey'khwameni zabo bayazidla. People are not here to serve the organization, they are here to serve themselves, and it's a problem that we are having. No, serious la siyalimala la thina into esiyifunayo ukuthi abantu aba-electiwe let them know ukuthi we elected them sibathuma ukuthi maku-sub-region sikuthume ku-region ukuthi i-region iyazi ukuthi nayo iyoripota ku-province i-province iyoripota ku-national. If you are an organizer i-chain iqala la you know ukuthi kufunekani ewadini lakho abantu abahambise umlayeza uye from sub-region, region, province, national kanjalo same as ama-fundraiser and everyone. We did not send the people ukuthi bayozwa ukuthi bathi kunani kunamalini kuyeza. We know there is money. We sent them so that they can say emawadini kufuneka ini nani because of labo bantu basuka basegroundini basuka basemawadini they can even see ukuthi sishota kangakanani sistruggle kangakanani. So if they go then they come back and say no but they say there's no money, they say we only have 20 rand njani you know ukuthi we need 100 rand wena uvuma 20 rand kanjani. No, that's not how it works. Commanders, we are going to fail decimally if we follow this procedure. No. Good evening, comrades.
No, into ekhona lana bafethu leadership ubuholi bethu abunayo lento ekuthiwa yini iqiniso noma intshisakelo yenzuzo ngokombutho. Bafethu siyafeyiliwa kakhulu la eJohannesburg because yesterday ngo-4 ilapha bebethi khona bazoba no-meeting khona just ukukhuluma ngama-resources ukuthi ama-resources akhona or kanjani. Ngo-4 izolo ama-registration are-today. What is when our party agents beyithini plan yabo because of ama-registration kudala aziwa. Ngicabanga ukuthi abawazanga Monday, into kudala yaziwa. So today ngibona imihlola abantu bamboze amatafula ngamabhayi igazibo ikuphi, amaskipha kuphi. Where is the material for the part of MK? Senziwane bafethu, asimuse ukuphila sikhala kubuhlungu, sekezwela manje sekubuhlungu okuba ngempela. Ilona themba bese sithi sinalo leli kwi-MK empilweni zethu nasempilweni zabantwana bethu, bese sibeke ithemba. Kodwa uma sibona kunabantu abawubulalayo umbutho ababulala ikusasa lesizwe, babhizi bakhanda izintandane, kuvele kukhona izintandane ezweni. So ibuhlungu, izwisa ubuhlungu kakhulu, izwisa ubuhlungu kakhulu. Ngihlale ngithule ngicabanga ngizibuza ukuthi laba bantu abasilidayo noma abasiphethe bangabantu abanjani, kuningi bafowethu, kuningi, kuyadabukisa. Kodwa-ke engingakusho mina bafowethu, kulungile ziyobamba ey'khona, ayikho into esingayenza as long thina ngoba siyazi ukuthi sifunani. Kulungile abadle abadlayo siyobohla amanyosi futhi kuyophela siyofana. Ngiyabonga. Usanibonani futhi ebusuku. Hayi ubekile mamsabatha. Ubekile, ngiyakuzwa mina. Kuzwa kahle. Yazi abantu bayafuna ukuthi sibahloniphe bona babengasihloniphi. Ya, babengasihloniphi. Kodwa umuntu ufuna ukuhlonishwa. Yazi leyo nto leyo izwisana ubuhlungu. Uyazama ukubahlonipha babona ukuthi la basulela khona iy'nyawo. Uyazi okubuhlungu la Mam Glory. Lo muntu okhuluma lapha mangaphosisi uzile la iwadini 112. Uzile la abantu bebengenama la eMichael Mkhwanazi. Abantu bebengenalo ngisho nephepha lokuthi bangene ngaphakathi kwe-IEC. Yena lo mfo sekwazi ukuthi ufuna ukuhlonishwa. Umuntu ahloniphe omunye, umuntu ahloniphe umuntu. Akusizi. Umam Glory angathuki kakhulu, angathuswa yibo. Ayikho into wrong ayenzile ngoba sikhala ngento very same thing ukuthi sihleli nje asazi lutho. Asazi lutho, akekho kwasazisa thina ukuthi la emawadini imali ayikho, ayiphumanga kwasha kwacima. Abantu bebezobekezela, akekho. So umfo la kasuke uzenza ngcole encwele ngathi ungumfundisi. Ayikho lento ayikhulumayo lo mfo la. Uzile la lo muntu lo khuluma la. Mina ngikhuluma ukuthi bengikhona. Uzile behamba ngemoto. Azange asitshele thina yonke lonto le. Uvela wafika wenza lokho aphuma hamba. Ngoba ontanda kubukwa. Hayi mani masamsiqhaphaza mani bafethu. Umuntu akahlala ewadini lakhe okungcono mayengafuni ukwenza umsebenzi. Hayi khona mani. Awu. Silalela nje yonke into la. Thina sisesikhathele intshifu. Sidiniwe kahle. Ukusebenzela abanye abantu. Last isabotage la. Sisabotajiwe nje kuphela. That's the thing. Awulokuzosikhuluma into engekho la.